Ngingumzilikazi kaMashobana, ingane yamakhehla ozalo likaDonga likaMavuso. Bantwana bamoya, ngiphakama with an urgent announcement. Inamba yami le ngizoyifaka la ngaphansi bayihekhile. Njengoba beyihekile bengisacela ukuthi uma ukuthi wakhuluma nami wakwathi noma wathi hi nje empilweni yakho, either kwi-personal number or kule number le engiyifakela ngaphansi, bengisacela ukuthi le number le ela ngaphansi uyiblock. Njengoba beyihekile bayisebenzisa banicela ukuthi sacela ukuthi nibafakele imali and uzenza mina akusemina. Ngizamile ke ngako konke enginakho ukwenza ama-announcement ngenikhaliphisa ukuthi inamba le yebhizinisi ihekiwe akusemina. Usedayisa ney'moto-ke uNtaba kayikhona usebenzisa ilogo yami. Bengisacela ukunikhaliphisa ukuthi ungasendi imali, kangisoze ukuthi ungisendele imali. Okunye ilogo yami ngiqala phansi, cabanga ngiqala phansi yonke into I'm starting from scratch cause i-WhatsApp business number iba nayo yonke into, yonke imininingwane yebhizinisi lakho, so kwamele ngiqale phansi yonke into. Ngishintshile ilogo ishintshile, ilogo ishintshile, islogan ishintshile, ama-labels ama-products ashintshile. So usacela ungabusangena nje ku-WhatsApp lo ka-076 lo la ngaphansi, ungangeni kuyo WhatsApp uyothenga ama-products, cha ungangi-WhatsApp. Bengisacela ukuthi nibe cautious.